classic magazine swami. Frema eyeda na papa store ni gu ye na papa tie kurase a o twa be. Frema na wutimi the president of Ghana tem. Sene kwasia. Catch the president of Ghana said restart. Me restart for what? Me restart me dem free me so nkwa. Na wutimi catch the president of Ghana said Sabi mpredua san. President of Ghana ejimifuo. Frema yesi ye wo. Unya convulsion na utwa. Enti nipa na ofre mi free Ghana o ka wasam kire me ka kire me say. Aya me hwe se wo kasa na wano achim na utwa. Because of convulsion. Jalefo te sawo. Jezebel frema udi ene honam se. Frema me kwa adwanti me ni hu time. Me snap me ye video kitwa mo fama frema. Na ensabne na poso na maboboso no. Omra bontene. Me bisa frema se frema papa wen. O papa tie kurase. Etwa abe. Ene mpo yesesa abe no kro onya bi ntwa osesenti de obedie mpo o papa. Frema sawo ma me suban bone ene ode yawo. Senti na woni suban no. Wo jawo se eni woni asabi akonyo oteso na lebres se ye kan lebres a wo wonim lebra apafo sawo maame ana wo nana bi wo koko omo ti koko no ena ne wu frema maame na onene da ene wo maame da ena amanfo kronumfo se da bi maame ni gu akonya no fini etu maame frema wo de me nkwa me kese frema yeso maame se nyina tutu yesi kosisi wo maame se frema mimi maame ti fie oti kuma so onya adwuma odidi no wadabo so me ni amani sika odidi ye maame nya adwuma oti fie ye bisa me sika ebe so no bosome na bosome so a ye de ama no ye de ahwep mani o maame akohwie ode yawo ohima otie konya so lebrefo nnedi so maame so gba mboni nti na etu ni fra konya so Kwasi wasi you can see from her face that she is not normal. Yes, see o maame wo no twa convulsion because of convulsion to no twa. Ene jemre na nro na nyame na adom na ho ato no di president atem. Yes, so maame si aguda no nyina tutu. Ye tu na de so de obedie mpo o maame nya osre ene wadi. Semester di mi on se de bia me ka se. So woni no si amobra ma foundation ene wani biri president suo. No obi ani ni si abobra ama foundation no ono onfa president ho. Enti se mahwe youth no mugu social media omudi Ghana mpanifo na nyina atama. Mo hwe omuyobia. Mo hwe sankura no ene mpanifo omuwo mo hwe omuyobia. Omu tiri hu no omu dress ebi mu rasta ni ebi mu body bi ekitekita omu wutimu say the background of those people no is no good. So what you say? Mu di Ghana mpanifo atem miwa mu nni ne mo sen mu yakohwifo. Acha Ghana mpanifo na mu di o matem no. Ema bi beso ya MPP for organize say ya wasie nyina frema. Me say we de me de ma wo atufo bo. Nyame ya adoma me nya time meka wonsam ne saa meka wonsam yeso maame se atutu kosi su maame nsama no please oh who is frema me de minim no osi ni nua ne twunu Jonas nipa no fra me free Ghana na osi twunu Jonas wunim ni babia osi twunu Jonas wunim ni babia kwada su ni so nse kwada so fo mo pen kwase asem Musumi ya Ashton lady so ada as ye Nti madam fu bi na mam information say na wo frema we wunim no na me se na frema de so onye me size me che ne panini no start you fear ye wu mu una na fear ye wu mu nyina wa kire me okwada so am mahu because me na fear okwada so estate kwase aba Otua
na odidi Ghana mpanyifo atem o ma metimi abo sabi akohwibra ewa konwa wote so am yatu no onwene wo ho hwe ma me ntuma odidi hima ode betena social media so a wode celebrate your mother hwe wo papa ntema egu na bati hiani awiemfo bi bati sawo onwene wo ho abusuafo mo share mame mo share video ni mame na me share ye ba man ntwan konto mo aba mi nsa na me share kakra Advance I knew Asem Jonas ne kumanso kwada su ni bi a omo na fie bo hye Sami mate nti na no so ko mi video no hu se me kana se na se root na frema yalefo we na wo so no so na yete kwada su ye pie ne ko di agro na yare ne ba na otwa ne ya sosidiem Jezebel yesene maame ne papa di omde ma no ne Jezebel mama me hye kakra at least that video we se mtimi nya 2k maybe na se menya 2k because in some ni more de wo frema wo yesi frema wo maame ene bo wo papa fom na papa di areho piesie wo papa di areho eko share ni kokoo mu a wo ye ni kokoo se sempo yesi kokoo no ba lock nti onya bi nye nkusie ene wo bo nipa ko kan ye wo bo ameso me boa na wo unya no bedidi Ghana mpanyifo atem edia bedidi MPP fo atem frema menni wanu pe mi kuna me wale no owu ma mi di kuna o ma me so de akohwie ena ma wo papa e de ahonte ko hye akurase egu wo papa store e wo soame ne spare parts a wo ton frema wo class na ye hwan wo be di MPP fo atem san MPP for because of blah feeds the country nti frema jalefo twafo te sawo wo nya no eja wuni a oye ohima a ote akonwa so atinya bo akohwibra sorry ama yatu na fra akonwa a wote so wo nya no ebedi atem oba bia yekohwini oba bia ya shawe ni oba bia yesansani na o ma me de ne de yesi na eya di twam frema frema yesi wuni na shawe no na ya di twam eni nti ya tu ni free na konya so no o ma me kura na odu so hema no me mpesa me bokuro ni din because esa krofo ne na me gu omani ase so what ya say ka me bokuro ni din ka me bokuro na ma me di hema na apafo ne da hema ne kromfo no soliti a wo ma me ayeyi ni na mu mpabo apam wo ma me wo to so wo ma me ye hema emfa mbostu hu na ma me hema na okodi ye na nsi wo ma me akohwibra na yetu na konya so minim say Ghana ye mpanyimfo ka bibi say